Kanggo pangane sampean ora? Tangi. Bisa beli tangi nih. La ilaha illallah, kabar aja, Pak. Ayo Iya, bapaknya, Pak. ayo bapaknya. Klambi abang anggone pantes teman rupane larat lirik matane sapa bae jodone wonge ayu kalas-kalas yen pupunan Suara yen bengesan menger-menger ning lambene wah kaget edan Jebol maningnya. jebol dah kitane ku satuan Amin. oh ya amin je Romo kangen dikit. mangka eling Tobat pangrok nasinden gitu. Ayo Ayo. gak dong. eling aman elinga mumpung ning dunya edan orang beli gelo nggak beli kayang konon kuno wong lanang katon gandang berdela sakuaya sundiran yen sampe ora kecancan Sok cu metu beriksakan. erane urip geding kuno yan jadi dipikir-pikir makin kiai gila-gila amat Apa sih, Pak? aduh untungnya reangki Apa? Lalai ku macan dongol. macan Iya ku sinden barang esuk metu wulune ya. subhanallah sira aja bangor dek Aku delengan kun dewek. kudu dimuluk kuno Kita kun deleng karo mata kaki dewek. karo mata apa Mata kaki ya kita dewek. duduga mata kaki Apa? mata batin Aja guyon. sira sing guyon beko Lakon tua. bener Tua bangka. jalukan Jalukane peralatan. peralatan Iya. siapa iya. sih Pasukan tempur. oh pasukan tempur gini Tapi dudu nempur beras. hari kuan Dudu nempur gabah. rod Nun. reangki kunci Kunci. iya Kunci Inggris. ku gogol aku kunci Kunci. Oh, kunci. kunci buyut warna rasa Jadi dika udah dikunci burut. burut sing burut masira Kini wong dagang kembang. Ide
Bakakin mah tukang adul menyan. Sembarangan Rudi. Kian kuncen 1, Iya. kita kuncen 2. Nah, Kita sekretaris. waduh, anak pendaftaran kah? Ya bukan. Kebuyutan ini Yud. Ya buyutan gak bakal ana unjungan mah kudu ngecek duit kan. Ya iya. Kinki artinya kita kimbal menang ning buyut wana rasa. Benar. Oh ya boleh melanjutakan Ki Geden jasa. Iya. Singarane anak-anak ya. Bener. Anak paribasane singarane anakku belahan jiwa. Ya iya. Yorah. Apa maning ibaratnya kayak Raden Sanudin Bener. minangka anak sing berjasa. Ku. Ya boleh. Ning lingkungan khususnya wilayah kene. Sampingan. Ya boleh. Mulanega pageden ki pada ngormati Rut. Oh. Aja maning kalangan elang Bisa. tekang raja nego ngormati karena jasane. Tapi aneh. Oke. Kayak de Raden Sanudin. Ya. Senajan jasa delangkan dase. Ya. Geti mau beli mambu amis. Tebakin di pembeda Bisa, bisa. mulane. Ya boleh. Iya. Wong gak pada di wong pilihan sejen karo wong biasa. Oh, iya ningan iya. Sirak ya aja maning sirak ini Rut ya. Sirak itu duwe ayam. Bisa. Lamun di sembelih jebren. Jebret. Nah, Batu getine amis beli. marus arane. Oh, marus wis matang marus mah. Ya, artinya kara. Bisa. Getih. Amis beli jare sirak. Ah, ya beli bakal ada di Marus mah. Enak. Geti Getine. lempak gedekin lempak. Ada Marus yo. Oh, kayak Ki Geden jasa Ki beli gelem balik-balik. Koneko. Oh, Kayak mana wifi ya. Wah, itu siapa ini? bucok kuwon man tukang wifi ku. Apa kudu wifi ku? Ya wifi ora. Oh, wifi. Saking sayangnya karo anak, Ya, ya. mong belah. Iya benar. Senajan jasad mau singarane wong arepan di mako makan kan kudu anandase. Iya benar. Ku digantine karo padundas bae oleh ndas kelapa. La ilaha illallah. Tadi di sing dikubur kudu dundase Raden Sanudin Duduk. diganti karo kelapa. Nah, Kelapa mau dicangking-cangking. boleh dari desa Cangkinganku. Ya berarti kiase. Karena Raden Sanudin kena kejasane, akeh tapakane. Mulane desa Jaya Laksana. Segala sesuatu sing ditugasna ning gurue Nah, dilaksanakan kabeh. dilaksanakan kabeh. Saking tanggung jawabe. Bener. Mulane ga Raden Sanudin mah Heeh. matiku oli penghormatan, Betul. oli tanda jasa. Iya iya. Barang kita ke pacul ke Oh, penghormatan. lamun mati kah Oli. sereni ngake utange. Iya. Ya boleh. Silang Gal- uber. Gal mana-mana di mati kabeh. Bener. Mulane ya dijuluki maning. Apa je? Anak laksana utange dan Ya, lamun benjang urip. aja nangis. Tutu kena. Tak balangakan di langit sirah. Bocah ke. Tutu Guyon ya sirah, aja guyon. Dadine ku kecelugeku Apa? utang laksana. Udang laksana kun mau wis oli. Kok gelok ini. Ya tapi durung semono ga durung masih dikandakaken. Ah, pasti dikandakakan mamang santok tok. Lamun jare Mbak Meta mah masih proses. Nah. Bal. Jum, mana kah Jum? Nganggo kambi reog Jum. Apa sih? Barang kita ke lagi sore ku ngupaya ketapakan busung. Sira maning nggak ketapakan. Sung bener Garut. Yakin. Aja kayak Tarika, gal desa ana tapakane kabeh. Beli temenan. Heeh. Sira si tapakan apa? Tapakan pertama kan ras beduk. Iya. Ning kana kan ning galong tengah. Oh, pantesan kita mendaki sih. Nah, waya arep sore marisan di barang. Mendakiku. Mari ning barang on pring. Oh, pantesan kita ku mendaki sih Rah. Kayak apa? Kayak ngapa tapakannya sirane gue maningan? Ih, Tapakannya Rudi mesejen. candi.
Candi Borobudur. Bodoh. Oh, Candi Prambanan. Ora. Hari kunis candi apa? Candi Lempung. Wah, Barang saya jen karo tapakannya pengecrek. Apa sih? Tiwas dipegot. ditugel bedal kono. Plam-plim-plam kuno gerayak. Lamun beli gedung-gedung yang marep dikelalarin apa sama. Wes gak. Dikelalaran beda kuno ku cacing. Ini Jul aja ngelatih nih Jul. Artinya kinki mengkenen bal. Kin kan kayak Raden Sanudin kan wis dimakomakan. Jasa de mau. Kayak Pak Geden jasa. Kita kan lanjutakan kunci. Ya boleh. Babuyut wana rasa. Mulanya kinki berkah wis muji syukur ya boleh gak. Mulanya masih bisa ketemu karo masyarakat singanan yang cangkingan. Karena sing dijaluk sing mama kunci Mbah Buyut Gorda. Mulane ana bedane wong tua zaman bengen Ya. karo wong tua zaman sekian. Apa wong tua zaman bengen aja maning masih uripe bae berguna tekang mati nega basi bisa ngempani ning anak putu. Mulanya apa? Ilmu lebih berharga daripada harta benda. Benar Jol. Percuma dunia akeh hari kita beli lok ibadah. Tutur tebako. Ya boleh. Cinta deralang dosa jenang kanggo bos uyah. Pak, Non, ucapaken matur kesuwun. kesuwun karo panitia kabeh. Ya, semoga Semoga masyarakat cangkingan khususnya anak putu Mbah Buyut Gorda diparingana sehat panjang umure akeh rezekine. Jol, Nun, ora ketinggalan kanggo tim ngerecep tim recep, terutama tim recep. minangka tuan rumah. Heeh. sebalik